وبي برسبكتيفا كيشنبر جبو حموني خصنجن جبو حموجنا بينكو أنكم جميع فدس بكن أن حموها ولا دعوتي دعوتي ساقي شيئا سيدنا حمود نجدتر ناصرنا دجمن كركلاسلام جبونه حاجداريه وسر اساسي پیمانی های ایدئولوژیک پرستن جبونه حاجداريه سیاست سابقه دانه نشانه جبونه حاجداريه و تکوشین های سرگزی های جفری دانه نشانه جبونه حاجداريه که مزنه حساسیتی که هزار دوام نامدان های پیواجودا پیشکسن اندوارن هنی جبوی ترگرامه و جبوی تکوشین آزادی جنان جبوی دستکتی گلان و تایبتشی جبوی روشات نابین ای بکره سدمی پیشکتی مزن و اساس شر جهان سیمی به شر اسرائیل و فلسطین و همان دمی نامنده کردستان اشغال شهر مسیحیه Çin azadlığı fiziki ya liberal ya kuşun rakının azadlığı
آزادیه در چیایان به هرکاندن بو آرمانج و بیویا وان یا آزادیه و دیکوشین آشورش آجنه ده سرکفتنه نخواستن و دوی بیگهه ده ام دویژن ویژن بسر بکبن و آزادی بسر بکبن سلاح ویزن شورشگری کوردیناسیون پاشکری Jina her var benda dil beladım dilimi Daye her bişimi Jamezin bir bejini Çirkezi yeşina her ağla şure şaşını Her gülüye bir kuca şerhanin Kurdistan'ı Çirkezi yeşina her ağla şure şaşını Her gülüye bir kuca şerhanin Kurdistan'ı Şerhanin Kurdistan'ı Jina jinda bu jiyan bu يعني بريا كويس نخاندم بهماني خورا دوام بكم هياما بنابي مكتبة سكرتاريا يكتيا جنين كردستان ايانا كي هاتيا ام ويب ديوميش بخونت اوسا هانا خورا دوام بكم هياما بشكريش بو يكينين پاراستن آجن يبهجين سلاح وريز ببونه یا بداخستنا دیمین کنخوات جنو پاراستن و بعد کشان دیه سر نقاش و آنالیز کرنه درباره آستنگی که راستی جنان تین به کردستان و روجلات نافین ام پیروزباهی و پشگیری ریخستنا خواه جواره رادگینن ام هیویا سرکفتنه جالمان چکار و انجام کنخوات وره بخوازن اشکره کو جن کرد دنا ورفین یکیمه پاراستنا جن یپجیده و اوشی یک جوان هیزن و تبی هیزن سوریا دموکراتیک تیگوشی بکن رولک سرکت شرن دشی داعشی حکومت ارزگاردونا شنگاری و کوبالیده لیستنه Pergala pedeşcahi Pergala pedeşcahi Jina jinda bu jiyan bu cirus kektir ojilar Jina jinda bu jiyan bu cirus kektir ojilar 20. yüzyılda kadın devrimi ve sosyalizmi yalnızlarla tarihe yazacağız ve bu uğurda çalışacağız, bu uğurda savaşacağız ve gerekirse de öleceğiz. Buradan bir kez daha ya zafer ve zafer demek istiyoruz. 20. yüzyılda devrim mücadeleleri zaferlerle sonuçlanmıştı. Birinci Dünya Savaşı'na, İkinci Dünya Savaşı'na o dönemin devrimcileri, sosyalistleri, komünistleri, örgütleri ve siyasi partileri büyük bir atılganlıkla katılmıştı. Once revered as Pakistan, the land of Malkots, we stand resolute beside our Kurd sisters, bound by blood and bone, sharing a common heritage. We take pride in our collective past. Together we crafted the first urban civilization on earth, the Mehgar Baluchistan, a matrilineal society. ظل الأوضاع الحالية التي تعصف به مجتمعاتنا جميعا وكلنا نرى حجم الحروب والصراعات والتدمير الذاتي في بلداننا والأوضاع التي تنعكس بشكل كارثي على أوضاع المرأة وعلى أسر في بلادنا وخصوصا في ظل الحروب التي أدت إلى إفرازات هائلة من بينها نازحين ولاجئين ويعني تدمير لمناطق واسعة في بلداننا. المجموعات المتأثرة من النزاعات والحروبات في جميع أنحاء العالم نفسيا، اجتماعيا، اقتصاديا وسياسيا. وإن الحروب تدمر الأسر وتعطل النسيج الاجتماعي ولها ضرر نفسي كبير للنساء والأطفال بسبب القتل والدمار والانتهاكات والاغتصابات مما يسبب الأذى النفسي والاكتئاب.
الحياة الحرية نحو ثورة المرأة. هذا الشعار الذي تطمح له كل نساء العالم: التحرر من التبعية، التحرر من الاستغلالية، التحرر من كل التشريعات والقوانين التي لا تعطي المرأة حقها في كل بقاع العالم. المرأة التي لا تربح تحت يد الاحتلال كما في فلسطين ونحن في الصحراء الغربية. konferansi ıslah bikin, kabahi başlarına piloz bikin. لوقت يوصل الكونفرنس ولد الخصن ونيرين ونخاندنك نويت كونفرنس وانا كنن perspektif جازويت كونفرنس الشكل ماشي بوم ميراث كي كوشتين أركي كودني سر ملما وهمان دمي ما جرما يبنا ما كيكو مجي بيناسير ما شهيدين الجن بناودكين الشخص اللي عبر بيرتان دحمو شهيدين الجن ببيتين بجن خالد برمضاني جبه پرگالا یا باوسالاری انجاری کدیل بیشن لهمبه او دستور تیه زوردار امی پرگالا جنا آوا بگید امی پیمانا جنا چه بگید لهمبه قانون تکو دیمه دیگری و دخل قفصه ده امی قانون جنا ليخسر بكل لهمبري ارتش هدى زورداية أنا ارتش أجنا آبا بكل لهمبري سيستم ديا بأخلاق أنا برقالة أخلاق الآزادية بأفرين لهمبري زانستة يابو هشمنتيا إنسانا بوليتيكل بالنسبة أنا بجينولوجي ماشي وروحي خواه رزقار بكل وآبا بكل Şiste kısta çarçıda Dibim dengi zagrosta Dikçirini malereş Bin bedir hıncın kuşa Şiste kısta çarçıda Dibim dengi zagrosta Dikçirini malereş Bin bedir hıncın kuşa Bin bedir hıncın kuşa Şina jinda bu jinjiyan bu cirus kektir o jilat Şina jinda bu jinjiyan bu cirus kektir o jilat Dina bete sundu bölnem jinjiyan azadi Jinjiyan azadi
Bakur Rojlat Suriye Dido Registrina Conseil Alekari Uparasane Yajne Le Rojlat Navin Sese Korkirna Politikain Yekirti Yenetevi Heremi Jibu Parasana Jinan Çar Peşkatına Bername Perverdehiye Yen Jibu Beheskirna Jinan O Korkirna Behremendiyen ve Da Kukarbe Duare Siyaset U Diplomasiya Parasane de Korkbeben 5. Daina Neri U Tecrübe-i Fikri U Praktiki Jibu Faparasane Da Kujin Karibin Lehemberi Fekkirin U Destrejiye Ravastin 6. Avakirna Torin Civaki U Liser Asa Facihi U Herimi Kardikin Da Kujinan Beştari Nava Karin Faparasane Bikin 7. Lidarkıstina inisiyatifin perverdehiye Jibu Pişkiriya Jinan Duare Parasına Civakere U Peşkatina Hezavan Jibu Verditina Rola Peşengiye De Parasına Civake Fere 8. Hevkariya Bereştinin Jinan En Namneteveyi U Herimi U Avakirna Tekriye Stratejik Jibu Afrandina Mekanizmayın Hevkar Jibu Perverdekirin U Pişkiriya Jinan Leheremin Ku Jişer Derarin Gran Dibinin Ne Peşkatina Hevkariya Heremi Jibu Afrandina Platformin Hevbeş Kutteden Nedin U Çareseriyan Jibu Peşkirekin Parasına Jinan Eseranseri Rojlata Navi Peydadike De Jibu Peşkatina Çarşıveyeke Heremi U Peşniyarin Konkabatê Pekîne U Jibu Peşkatina Politikayên Yekgirtî û Hevbeş Di derbarê parastina jinan û bilindkirina rola wê di avakirina aşitî û parastina civakê de divê asta xebat û karkirinê pêş bixe. De divê înisiyatîfên Hevbeş li gel saziyên mafê mirovan û saziyên jinan ên cîhanî ji bo afrandina jîngeheke biewde û azad ji bo jinên li rojhilata navî were pêşxistin. لذا سنحول كل يوم إلى يوم مناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار بفلسفة المرأة الحياة الحرية سنحمي ذواتنا. عاشت قارة آبو، عاشت نساء المناضلات جن جيان آزادي 25 تشريناتو 2024 جن جيان آزادي جن جيان